Hoşiyar, hoşiyar. Kemal Mumin akui. Akköy, akköy. Kemal Mumin akui. Akköy, akköy. Kemal Mumin down, down. Down, 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 down. Kemal Mumin down, down. Down, 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 down. Go to the masjid. Glory, Go to the masjid. glory, Go to the masjid. glory. Hempreg Longledik. Hidung Sangse. Hempreg Longledik. Hidung Sangse. Hempreg Longledik. Hidung Sangse. Kemal Mumin go back. Go back, go back. Kemal Mumin go back. Go back, go back. Kemal Mumin akui. Akköy, akköy. Kemal Mumin akui. Akköy, akköy. Kemal Mumin hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Kemal Mumin hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Kemal Mumin down, down. Down, 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 down. Kemal Mumin down, down. Down, 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 down. Go to the masjid. Glory, Go to the masjid. glory. Hempreg Longledik. Hidung Sangse. Hempreg Longledik. Hidung Sangse. Kemal Mumin go back. Go back, go back. Kemal Mumin go back. Go back, go back. Kemal Mumin akui. Akköy, akköy. Kemal Mumin akui. Akköy, akköy. Kemal Mumin go back. Go back, go back. Kemal Mumin hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Kemal Mumin hoşiyar. Hoşiyar, hoşiyar. Kemal Mumin down, down. Down, 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 down. Kemal Mumin down, down. Down, 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 down. to Karbi Student and Youth Council lapen ITPK pen Chenglok letu penaan lata public tumpen letu lobang so protest dengan kolam tigala lo idam tang ni thoma pra letu bokajan long MLA Dr. Numar Mumin alang li statement apun thap sin letu post nang kolo abang so post nang kolam tigala lo letu Karbi yang long hempreka putha ningkan thongkep plikep aprang pelitum kaca song halas so kaca song long litum hanak kam khedon so litum chat peklong heula so ke kam khelong pulitum alang ligening je long litum chini dam nang kolam thegela lo litum state hang bom hosuta melang lige non litum phan chief minister kaning je polam thekan salang li reference em so hala bang so chief minister kaning je lo bangke litum kar piang long alang phan bangke tun mas state pena aja kongan su sesili tumhan kar piang long pakai nang pier lo kusalang li kening je ta sinon alang li kening je pakai li tumhan atun mas state pen aja kongan su senang pier lo por itu kar piang long pen bangke 244A artikel 244A hempreka putha bangke li tum ka chisong bangke chisong nang nelu halas jongsi li tum chisong lo pulotang te li tum lost speak pu kusalang li kening je da sehula so long pulotang te li tum kar biarat pen chenglong la da kar piang long long he sudo an la pen hepi ke do ben da do rapet akhe tu ko aprang bele tum kache song hala so akimang le tum kar dia he akar I hemprek hala gang so long ba ke le tum phanang ke pa bob dun pasi kabor idam ko sili tum kar bilo charlia song pen jong ponang ko ko asila so long bang le tum kar bilo charlia song pen chenglo kar duk awe kar bieng long ara tami koi dun de ko sili hen pen jong damat he le tum bang ke aprang ban tame le tum bang ke final solution ile tum kar biang lo mon sam pe chenglo hil thi ile to development ai bulutang te ile tum article 244A bang na implement isarak na implement ile tum central government pen la pen state government do mata mili to bang pen tamika chisong ko bang bom lo das nona por yong si ile tum alang li kening je tap kening je pru long yong si ile tum kroi dun bom lang na pen Dr. Mumin long ile tum akhe tum anta me alang li long arjab dun bom lang pulta ke bang jilang ani alang lison thak MLA panjong si ilitum MLA paman tu bomlang pelota te ke bang dia arni bangke ilitum kar biang long bangke ilitum hemprek ke hang along bangke ilitum phandana kam thedun pigi bisili tan mathada ta sipini litum la bang sto dongmuka ataun long tamen litum la bang so protest bang kalang liphan me phi kai nang kok lo ta sipini la bang so me phi ke kai long bangke alang liphan bangke pat chi lord lo pat chi et pen ame litum kar biang long long bang kelang li phan bang ka amen da pachewang long nang ne jong sa lang li amen chewang tum duk pulo tak te nane ang tan litum Bangladesh long son Pakistan long son nane adet ka prek long alang litum pene amen pachewang nama tami litum India long bang kelang li phan amen pachewang long nang ne athe litum India long amen pachewang long nang ne pukalang li bang ke anti Indian mate anti constitutional alam sekarang je pena apa selang lila dak bangke amen pachewang long nang ne thelang li ke Pakistani Bangladeshi son selang lila te kewan pena selang lila son komunal pen chenglok letum anti constitutional alam kewan abang bukan ke letum dak bang cak kon te personally tum ke se hin pen bangke political wings pen alam jongkon jima mate karbia khai pansi kelang on it jongkon jima nile tu mabakela dak bakai kudamnya bakai non bakalang ni jungjung sekarang je polang li panjong khimang kokpo
Athe kaprek BJP atum sikeneng jelor pasal ala bang BJP mai long pasal beleng lam ta nitum bang non bang ke Ahok pet Dr. Mumin pasal tum bang non mak ke protes bom lo jong si alang li phan jong si BJP parti tum da me alang li phan ke chok chi polo insai pon thek the ta pen jong pon dak thek the polo tang te BJP government tum sa me non alang litum kecari bom government atum bang ke litum Karbiang long phan hemprek nawan pitanji pu bang ke ningit kedam avidalo lase तो अप्रांसी नहीं तुम भाना जो भापन टे नहीं तुम अपोरते हैं नहीं तुम पचोरो लो आओ पे ना लम्बा के लासन थर्ड क्लास एमएलए लाम नीचे तो है दी सब निंग joy ludun ida mane la bang MLA pu wai phet mi Karbiara phanang lang rok pusini tum bang dak ni tum hin pen ke jong tung lason third class MLA bang Karbiang Long Autonomous Council tum action integrity thelo ni la bang si big question why asobol bang ni tum arjung tung du asila son adim kami an ki jun long li philang ki du ki thang na dak samit la son ni phanang lang rok pen itu makimang adir ding klui pen akimang apan ek minit ek second menang bola tumhan apa ben lut la kemen tu ni ra cecak ce Karbiang Long aratu la sini tum pini dak ka ce song Karbia khai phan mode song ce pati te pin men Karbia khai puisi ce pati pe na join ni sini tum pini dak dok muka hi thilo ni tum ka ce song kasi komen tu neta Dr. Numul Mumin phan ke Karbiang Long arat phan along abi dunji pang ke ni ke dak pin di tek dak lo kasi non tim Karbiang Long pen council ka cari tu mata isi ki chuni rigang tung mang la lo labang so amuni depan dia nang pacuhang hitik tak ke kaci son tonte lapen Karbiang Long arat phanda nang lang rob hili tum bucini CM Dr. Turi hang ta arlek hemprek nang nip kinali ta pahil tu bucini tame alang li nang li tumlong nang claim nun pek BJP MLA pinang aposi jong nang kop kasi alang li phan dia nang pacuhang wek nahi Dr. Numul Mumin I just want to say you that if you want to stay in Karbiang Long treat like a brother not just like an enemy laban begitu apun nisoy ami yat media madu benar kan unur juna itu je apunar statement dia itu statement dia tu iman third class loga statement dia tu ami boot duk loga kotha hot apuni ko je autonomous state pura BC development dia itia autonomous council hoy bole kintu moi ekta kotha apunar kan hudi boloi kotha tu University আজি লোকে ফুল ফ্লেজেড হোৱা না য'ত নেকি Karbiang Long কলেজত হয় কিন্তু বাহিৰা লোকে পেপাৰ হয় যি হয় তাৰ লোকে শিলচৰ লোকে ইউনিভাৰ্চিটি হয় বোলে কিন্তু ফুল ফ্লেজেড আজি লোকে দিব পৰা নাই ইটো কাৰণে আমাৰ Karbiang Long দাবী আৰু আমাৰ কাৰ্বি পিপল দাবী হয় আমাৰ লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড এইটো আৰ্টিকেল 244A হয় ইটো কাৰণে ভালকে আপোনাৰ মুখত আছে বুলি যাথা ক'ব নালাগে ইটো কাৰণে Dr. Numul Mumin, I just want to say that your statement is light in my foot. Itu kan apuna nisoy bhabibi itu sposto kotha Karbiang Long manu itu joi jolale jodi apuna rokha bonware itu sposto kotha kai koisu apuna itu kan media madhom pora amar mukhyamantri dangoria kane moi media madhom pora apuna kane অনুরোধ জনাইছো je itu deputy speaker Dr. Numul Mumin inika third class speech diatu ami condemn korisu itu kane jate jeng amar Karbi manu kane homa khujibo lagibo jodi itu homa nukhoje amar itu joi tu jolabo asi nilila ndang nang tum Karbiang Long rat don phata tu nililo lason MLA phani tum chak nang ne lapen lason I hutur ban ti bang thek nang ji asi lam thilam me sing tom ikok no nang li toma ajin dan lalo non bang ke hemprek alam lo tema hemprek alam lo pe jasemet ke Karbiang Long Autonomous Council long MP polo tante alang li daiko do kasi nang li toma hin pen CM phantong alam chen bek nang ji la support bang ke kutong ku imate MP han se pali gang tong la ke ili Karbiang Long long la Dr. Numul Mumin alang li la statement HP ke lagi ke chok che gali la ke nun na alam thia patak se alang kaning je lo hen se la ke CM phantalo MP phantala ke alam